Birashoboka cyane ko nawe uri mu batekereza ko iriya modoka ya Muyango yaguze hagati ya miliyoni 40 na 60 yayikuye mu mwuga wo guhostinga. Ejo bundi ku itariki 21 z'uku kwezi kwa karindwi nibwo post ya Muyango yavugishije abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Miss Muyango Korodina abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yapostinze imodoka nshyashya yaguze ya Mercedes Benz GLC 300. Iyi modoka ibarirwa agaciro kari hagati ya miliyoni 40 ndetse na 60 z'amafaranga y'u Rwanda nta misoro iriho. Umva rero ikirenze kurusha ibindi, plaque y'iyi modoka yanditseho Muyango, ibintu bisanzwe bimenyereye ko bikorwa n'abantu b'abakire bakimaze. Muyango nawe yaje kuba yinjira muri abo bantu bafite imodoka zifite plaque zanditse mu mazina yabo. None se wa mwuga benshi bakunda kwita umwuga w'uburaya wo guhostinga waba urimo akayabo k'amafaranga gashobora gufasha umuntu kugura imodoka imeze gutya? Ahubwo se Muyango nyuma yo guhostinga haba hari ikindi kintu akora gishobora kumwinjiriza amafaranga angana gutya buretse gato? Aya makuru yose wari uyazi? Ubu tuvugana Muyango ari ku rutonde rw'abahatanira igikombe cya Afrima 2026 ahanganye n'abagabo nka ba Kabilame, Kena ndetse na Sabinus. Akaba ari nawe munyarwandakazi wa mbere ugiye kubasha guhagararana n'aba bagabo b'ibihangange ku mbuga nkoranyambaga harimo nk'uyu Kabilame. Yewe si no mu Rwanda gusa kuko no muri Afurika niwe munyarwandakazi wa mbere ugiye kubasha guhangana n'ibi byamamare bikomeye cyane ku isi. Mu mwaka wa 2019 nibwo Muyango Korodina yegukanye igihembo cya Miss Photogenic. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bahita batangira gutekereza ko inkuru ya Muyango Korodina irangiriye aho ngaho. Gusa siko byari bimeze, ahubwo n'urundi rugendo rwari rutangiye. Uyu Muyango niyigeze ashaka kumenyekana mu Rwanda gusa, ahubwo yashatse uburyo ki akurura attention yo mu Rwanda ndetse niyo hanze y'igihugu, kuko yari yaramaze kubona neza ko izi mbuga nkoranyambaga ashobora kuzikoreraho amafaranga n'andi y'ubusa. Nibwo yatangiye kugenda ayobora ibitaramo bigiye bitandukanye, akora ku Isibo TV, hanatumye n'izina rye rimenyekana ku ruhando mpuzamahanga ndetse na hano mu gihugu. Ubwo Muyango nibwo yatangiraga umwuga wo guhostinga, benshi batanatinyaga kuvuga ko uyu mwuga ari uburaya bweruye. Muyango nk'umukobwa w'umushabitsi kandi uzi gushakisha, ejo bundi mu mwaka wa 2024 nibwo yaje gutandukana n'umugabo we Kimenyi Yves. Ibintu byavugishije abatari bake ku mbuga nkoranyambaga bibaza impamvu yatumye Miss Muyango Korodina ndetse na Kimenyi Yves batandukana, cyane ko bose bari n'abastar. Bamwe bati Muyango asenyewe na Buriane, inkuru ziravugwa koko karahava. Nibwo Muyango yazanye content nshyashya ya dating, ayatumiraga abastari bakagenda bakajya ku mazi bagakora dating, maze content irakundwa koko karahava, aho yatumiye abarimo nka Roskana, Bushari, ba Kevin Kade ndetse n'abandi. Muyango nyuma yo kubona ko iyi content ishobora kuzamuteranya n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi yaje guhita yihagarika, akomereza mu byo guhostinga, ibintu benshi banavuga ko ari byakuyemo amafaranga atagira ingano yamufashije kugeza n'ubu ngubu. Ikibazo mbaza, none si umwuga wo guhostinga bahembwa ngahe? Ahundi se bakora iki gituma bashobora guhembwa amafaranga ashobora kugura imodoka ihenze gutya, mu gihe namwe mu baminisitiri abazifite ushobora kuvuga ko ari mbarwa? Ahubwo se guhostinga abantu bakora iki kugira ngo bahembwe amafaranga angana gutyo? Reka tubivugeho. Ubundi iyo bavuze guhostinga ni uburyo umuntu ufite akabari atumira abantu b'ibyamamare nabo bagatumira abandi bantu b'inshuti zabo bakaza kunywera muri ako kabari, maze abo ngabo babatumiye bakaza bakababyinira bakizihirwa, maze bakagura amayoga, koko nyirakabari akunguka. Ubwo muri amafaranga nyirakabari yungutse abagomba kugira amafaranga afatamo akahereza abo bahosta, aho bagahemba abakozi babo, kubera ko n'ubundi babazanye n'abakiriya, nyirakabari ntabwo ajya ahomba. Umva rero, tekereza ko umwuga wo guhostinga umuntu ashobora kugenda agahostinga ijoro rimwe agacyura inote 500,000, yewe wa undi rwose tuvuga ngo araciritse wagiye mu buryo bwo kubyina gusa agacyura 100,000 mu ijoro rimwe. Ni amafaranga ashobora gukorerwa n'abantu bake hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, akaba ari nayo mpamvu abakobwa benshi bagiye kuzashira muri uyu mwuga wo guhostinga bitewe n'uburyo babonye ko harimo amafaranga. Nka Muyango noneho bari Kongwe asanzwe amenyereye ibyo guhostinga mu tubari dukomeye, ashobora kugenda na miliyoni akayicyura mu ijoro rimwe. Akaba ari nayo mpamvu mubona bano bantu bahostinga usanga baba mu mazu meza, bafite amamodoka meza, byose bigaragaza ko uyu mwuga wo guhostinga ushobora kuba urimo agatubutse koko. Nubwo nakomeje kwiziringa mu magambo, ariko sinigeze mbabwira abo bantu bakora uwo mwuga wo guhostinga harimo uyu Muyango, MC Nario, DJ Benda, ba DJ Buriane. Nk'uko nabivuze hejuru, uwo Muyango ari guhatanira igihembo cya Best Africa Influencer ahatanye na ba Kabilame, Sabinus ndetse n'abandi. Icyo nakubwira cyo, niba uri umusore cyangwa se nk'umushaka kwinjira mu mwuga wo guhostinga, wakigira kuri iyi nkuru ya Muyango umaze kugira akayabo k'amafaranga, nyamara nta n'igihe amaze akora ibi ngibi by'imyidagaduro. Tekereza nawe kuva mu mwaka wa 2019 ugahita utambuka ba Dumba, ba Kasuku, ukaba uri guhatanira igihembo na ba Kabilame, Sabinus ndetse n'abandi ba content creator cyangwa se influencer bakomeye hano ku isi. Kugeza ubu tuvugana ntabwo Muyango aragira icyo atangaza kuri abo makuru yose ari kumuvugwaho. None se ubu Kimenyi Yves yakongera kwisukira Muyangora?
gusa n'ubundi aho yanyuze ntihanyura urwango. Kimenyi Yves ashatse kugaruka ashobora kugaruka kandi akagaruka mu buryo bumworoheye kurusha undi muntu uwo ari we wese, kuko ntekereza ko umukobwa ufite amafaranga angana gutya nta wundi muhungu ushobora kumwisukira uko yaba ameze kose. Mwakoze cyane kubana natwe, niba ugejeje kuri uyu munota ucyumva iki kiganiro making sure ko wakoze subscribe, ikindi kandi like, share na comment byose ni ingenzi cyane kugira ngo umeze kubona ko turi kumwe.